Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Yo, hayi gaza ya hisa, gaza ya hisa. Of course namuntlha hi ta hi khayela laha hi manager plan of course leyi nga ta hi kha hi linka na khale ka mucini wa paparilani vo tala mi tshama mi kha mi n'wi tiva of course loko nga xiluva wa xibelani. So hi ngo tlhe ku in relation to this mi ka ma swi hleketa previously hi endle video laha manager plan of course loko yi fika Cape Town leyi nga fika yi kombisa ku paparani wa penga nona nga tivi ku swi nga va maybe swi fambisana na swona leswi or kanjhani. However the following day ku nga siku namuntlha of course ra 9 ta May as you can see ni fike ni kuma ku i fika posta hi post hiya hi tala vumenemene ku vhele muzimba ku ni ku vumenemene yi va yi deletiwini koku yi va ya ha ri koka ka Facebook somehow a ni tiku why. So hi fike hi vona fika ku kasi luya why the artist ti tsutsuma ka yena as you can see hi leswi a nga fika a swi tsala xilo va xibelani sweswo of course ku fika hi tluleka yi nyamalarini tanihileswi mi swi vonaka kwala ya ha ri kona mara ka mina Facebook ya ha ri kona swo ku mhaka ku a ni nga se refresh munhu hambi wa deletini ku ri khale nyana loko ku ri a ni se refresha page loko ni nghena la swa home and stuff like that. Of course i beef and kona i valid point ni ta tlhela ni tisa question leyi ka n'wina guys ku why the artist kahle kahle ti va kha ti tsutsuma ka manager plan yena ku vula manager plan if you don't know guys i khale nyana xi ri koho xinyimpa lexi between xiluva and also manager plan koku ti live videos a ta ha ri kona ka channel a ni ta tlhela mi referisela hi swona and then i va deletini a ku ve na mhaka liwa. Loko ho tsundzuka ku sungule kusuka mani DJ Mumba mi nga ma hleketa va hambana na manager plan. Okay, loko se hi suka kwalano ku vuya ku landzela paparilani manjeni mi nga ma hleketa na sweswo. Then from there ku landzele mani kambe la ku vi ku landzela MK King ni vona hi ti-details ku lano a ku buku ka manager plan ivi ya landzela MK King there as you can see and then from there and then hi tlhe hi vona ku landzela na Mthimbane na ti-artist to tala kumbe xana tin'wana se ti nga ha ri kona ni nga hemba. So guys na ku tlhela mi vutisa n'wina question leyi ku why kahle kahle ti-artist kumeka kha ti hambana na manager plan mi nga yi hlamula yaleyo I think loko se mi respondeni kahle la ka ti-comments ni ta tlhela ni ya endla e video kambe ni kha ni compile la ni kha ni teka na ti-reasons leti ni twa ku ti meka ngopfu sense ta tlhela yi endla yin'wana video. So ni huma ku respond ku vona ka n'wina guys hi leyi platform mi analyze ku why hi ku vona ka n'wina mi voni na ku ti-artist to tala va kha ti hambana na manager plan tanihi sweswi xiluva wa xibelani a nga ku kombiseni laha leswi ku nga ntiyiso swi nga ntiyiso. Okay hi leswo mara ku pfumala movha swa vava ni a ku baya bright navusiku pfala matihlo ku tlaka swi va endla na chera ya wena azaze ku bo mi nga cash guys na mina na ha movha.